Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sininna atamatapakna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sedi asyukur kang maraja terutama di masyarakatna wala tidungi, terutama di jamaah Masjid Kuba wala decing maka diaga nomor sidi silopolopo pacaramay. Alhamdulillah ya angka masih geolawi pak nasa ngatoy pusa maka dari itu gaji na pusa tawir maka da kamana ka jita sa pusa naka da siponga masih pak napan ka pacaram malo idi mana na idi masih kita alhamdulillah ya. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Sidinna atau matapana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi dito na malampi mi upawi wani. Pertama-tama melo orang pengeki maka doko masigi ang kenrakku. Mage podo-podang alina paasing maka da insyaallah masigi ta paasin tanapodo ya podali na masigi pasangan ni asi masigi 5 sebelum masuk orang bulan Ramalan tapi tanya tu diku dia nak tahu ya ini adikku dia nak tahu ya pura jancang laturo pura no bagiang di pegat teleponnya mau si nai alhamdulillah nange na telepongi ka ang kamelo pasangi 2 AC ada kulo dipasangi aja nama kada maku ke magas panah yero pasing kerotan yero lime mudah-mudahan tapasang yero matu ujuk kalau kendari ya sinina ata matapana pengallahu subhanahu wa ta'ala sabab memang malupo memang dane pa malupo 10.7.500 dane wilau tendo kami maladi ternyata diku di na tahu ya kung kajamata ko melo to 7 tamani padani lah hasig tal 2 ni AC talupi tajang acapur ngamaki ya dene ni terima aja na terima gonde 5 ang terima na mutar-tari aja tu mutarima ya aja mutarima sini na atama-tapa na pengala taala jadi sebagai kesimpulan na bawang yamanang sini na pacaramata alin na tumatotta maka desi di bawah apungan na malak dak jagewi terutama rilalan ni ulan ramalang onra pamega amala ulan ramalang ulang yunriye panuiwi bokot tai di rupatawe ulan ramalang ulan yunriwi idi rupatawe panuiwi pak berserta na angka mati ridup periasuri mondri na pongala taala tapi iseng na mo aja pui na upan yesi di na makanja bate tak jagewi pada mi awe mondor yase na batulipai na kena angin lutu bawang padai awe mondro riasekna batulepae nairi angin lutu narik kode na makanja yesi dese wasewa kega na yero ya naritunia oko itu nia apongan na sinin na pakasiwiange oko tinia apongan na sinin na pakasiwiange naupan na idi atamatapan na pungala taala de na makanja bati takkalula irunia tarung de na makanja bati takjaga medi cengirunia ta maka pada mimatu ero awe batule pale periase na batu malipe nirian maka ni tunapasa-pasangan nabita napatu-patukan nabita sallallahu alaihi wasallam maka de nabita sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa inna malikulli imri'in ma nawa majeputung katungka sininna pakasiwiange angka manangi nalolongang tagatu pole rinya na tasidi rupa tahu ya ko makanja ini ana alhamdulillah lolongang ideceng ya namo na rekode na makanja ni ana agi na niakang ya to mitu maka de nabi sallallahu alaihi wasallam
mampari bidukuli Ramadan nigi tahu mariu marannu mutamewi ulan ramalang majapia tu tawe mutame rilala surga pammasena pong Allah Ta'ala. Maka deni kapat tu tahu anak muda manyaman ni pale komako tu Pak Ustaz tu mariu na bawang adaku iye magai nasabat ni sematu anu ni sema pong Allah Ta'ala kada iye mariu ta maramalat tania karena ramalanna tania karena tarawena tania karena ceramana tapi mariu mi nasabak make ga bepa oh bepa tu mi matu tawamu ya mariu mi nasabak memilo magasan memilo ma motor si gande si bonceng neke nigi tahu mariu marannu mutamari lalanna ulan ramalang nasaba rio rannunna pung Allah subhanahu wa ta'ala melo nalalung yana tuna janji nabitta yana tuna kenna nabitta maka dia itu tahu tulis surga pammasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ania kirim ade cenge maka insyaallah de napa jana pasidupayang pung Allah subhanahu wa ta'ala tungkat niata angka amala mabicu ini tapakitan na rupa tawe tapi malupui risesena pung Allah Ta'ala magay makasingin niya na angka amala malupui irita maraja irita neke mabicu risesena pung Allah Ta'ala ag magi na mapakor model na nasaba niya na maka amulangan na pakasingi winya papulewi risesena pakasiyang rilalan na ulan ramalang nari makuan na naro sininna ata matapat na pung Allah Ta'ala nari kong kataw masempajang liwa itana napa naka Allah ipa aja mu cawe-cawe itu mapakur modelena nasabah magai yero tau mapakur berusaha yalena atinna pasi sumpung atinna si bawa pung Allah Ta'ala pakasingi winyana aja mu cawe maka de kapuja ada menair natan muak kami ni Allahu Akbar selesai ni makanja amnya tu manyama ko makanja mu peringarangi nasabah magai peringaranna tasede rupa tahu dena pada mana kecepatanna angka tahu nakana liman nasi sambunna peringaran nasi bawa pung Allah Ta'ala angka tahu nakani je kecica depa je no se makani kedua depa je maka di sidepe ni kabawan ni je aja magai iya tahu sidepe tak tanya ini bertanggung jawab akasingan nani anak ini material bertanggung jawab pakasingin ni ata makanya itu peringaran na rupa tahu pada HP angka HP 4G angka to HP 3G angka 3G angka 4G ya ero ini di tepang itu matoi kado bawah ni anak-anak ini misalnya ya angka to makuke 3G de pematu na capu 3G mubasi 4G de pematu na tocau pakai 4G engka si 5G engka de pematu na niro mulai engka si matu anana mulai si kak gigi mini matu mundrinda deka mapakoner modelena ro peringaran atas di rupa tau pada APW bukana langsung na pada nah dia pada engka tahu kasih makanja apa batena kalamana na tili-tilinga je batena sapa jaringan maga tu ko beta apa jaringan jadi aja mu cewek kong katau tekabir Allahu Akbar magai may kasih na pasisambung ngero pekketinro munrero jaringan na sisambung peringaran nasaba magai na pana makanja batewi mania insyaallah matari capa na makanja tapi na pana amulangan na de na makanja makanya ini ne okko ni monro apo ngana sininna pakkasiwete ini manange maka de insyaallah na panna makanja ni ai insyaallah ini tu monro apo ngana pakkasiwen atas de rupa tau maka rilalanna ye wanni maka apana
ompona ulan ramalang launi mesi matai pakasingi wini ae si lumpulong ulan ramalang mudah-mudahan barakakna ulan ramalang akamasena ulan ramalang insyaallah idi manang salama kirilino lab di pamati ria surimun rinda Allah subhanahu wa taala magina to mania yero nia aga punsin nia sedih punsin nia palesangi paralue si bawa sunnah ajak tamma makadeki usolli farda salati tarawih rakaatain salah itu sampaja sunnah makadeki wajib ya ya upa ada ke makadeki usolli sunnatal maghribi salasa rakaatin masampaja wajib maghribi ki na sampaja sunnah ni ana saleh na upana si salah ni si bawa pangko kange batal lipakasian iya batal lipakasian iya maga jitu kong kato manre basso na cuto na rasakan bakso rasa cuto manyamamu pun na puji cuto ako din na puji mana kaji rasa cuto basso mapa ko to modelen na to lengi na po gaw lengi na anak aine membedakan ipakasiya perlu si bawa pakasiya wajib yang kedua wadingnya runia palesangnya abiasa nganna rupa tawe risi de pakasiya contoh ye kong katau manre bawa mi manre to ngami masuto ngami itu tapi kong katau manre mania serikuam mangi magala ka masempajang magala ka matarawe magala ka mengaji maka yero andrena mancaji wi apalang risisena tapi ko manre bawang mi masumi na lolongan tapi ko manre na mania lolongan toni asoe ne yukitoni sei sapak kasiwang ripong Allah subhanahu wa ta'ala al umuru bi maqasidiha ne yatungka amala natasi di rupa tau tagatung ipole rimiana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.